Aduh, ceker mercon guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan makan berdua nih guys. Ini menunya ada singkong, lalapan daun singkong, tempe goreng, dan ini nih guys. Aduh, ceker mercon guys. Oke, kita tidak basa-basi lagi guys. Kita langsung eksekusi aja guys. Sebelumnya kita baca doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Oke guys, kita langsung eksekusi aja. Oke. Capcus. Wah, tambah kerupuk. Mantap. Matang nih guys. Bisa panas. Kita jalan guys. Wah, ngiler dah. Jangan ngiler ya. Oke, kita langsung aja. Baca doa udah, ini udah. Kita oh, pada rontok ini. Wah. Mantap. Mantap guys. Daun singkong guys. Mantap. Maknas.
Mantap. Kayak lucon. Singkong. Mantap. Mantul. Pedasnya nampol. Bikin meler.
Sumpah. Mantap. Berantakan guys. Saking enaknya. Lupa main di bawah guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Udah. Oke, sip.